Goikio ngono kwa mwonjoria Arub muthenya wa ira ni kuracungiriirie njukaniriro gatagati ka gavana Joho na arumiriri yake mwena umwe na borithi mwena wa keri. Muthenya umwe thutha wa rivoti cia goikio ngono kwa gavana Joho gutherema, obitha wa maundu ma thirikari nene mwena wa Gicũa-inĩ Nelson Marwa ni aumirite na kwaria iguru ria ndeto iyo na gukana rivoti icio. Anaji-arrest alafu anatuma messages kwamba serikali imemwarrest ili create conflict, tension, wananchi waanze kuchoma property. Kihumo gia gucokanirio kwa mĩario iyo ni goikio ngono kwa mwonjoria Arub uria ukoragwo na thirito ya hakuhi na gavana Joho. Marwa akihinyiriria ati kuri mĩcinga irakorirwo nyumba kwa mwonjoria uyu hindi ya virigiceni iria irekirwo ira. But why go demand these are potential suspect? Bunduki zimepatikana kwa nyumba yake na mtu mmoja hana cheo, akona bunduki zaidi ya 3. Za kazi gani? Marwa athiĩte na mbere gũtarĩria atĩ mwonjoria ũcio nĩ mwĩkũĩrwo kwa ihinda rĩrĩ na gũtirĩ kana ũkũrigĩrĩria ũthuthuria ũrĩa borithi maratabania. Hata muje police station mvue nguo, operation will go on. This guy must be investigated. Hizi bunduki zimekuja ziko kwa serikali. The government wants to know hizi bunduki ni halali. Kama ni halali alizipataje? Hindi oro iyo kahiri ka atongoria a mũng'ethanĩro nimekĩrĩte Joho ũrugarĩ, makĩmwĩra nĩmakũrũgama nake angĩkorwo maũndũ nĩmagũthiĩ na mbere na kũritũha. Nataka gavana Joho anisikilize. Wewe uko na bahati kubwa, wanaokutafutia kura kwa wingi kila siku ijayo ni wana Jubilee. Wakikushika, mimi ni senior lawyer. I will lead this time the defense team ya kusema so naambia hawa leo mimi ni Muislamu. Mimi ni nini? Muislamu. Na mimi naamini maisha yangu iko kwa mikono ya Mwenyezi Mungu. Riziki yangu iko mikononi kwa nani? Hakuna mtu atantisha, my friend. Sitishiki. Sisi, mimi gavana wa Kilifi na gavana wa Mombasa tutasimama na ukweli. Waje na bunduki, waje na maguruneti, waje na nini, tutasimama na ukweli. Maya mothe mathiĩte na mbere o rĩrĩ borithi mwena wa Gicũa-inĩ mekĩrĩte ũira gũikio ngono kwa ekwĩrwo angĩ erĩ arĩa manyitĩtwo na ndawa cia kũrebia mĩthemba ya vangi na cocaine. Mũkwĩrwo ũngĩ wa gatatũ no arahĩtanwo nake. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Helen Maina.